Ukertong Jongkaseng United Democratic Party UDP na Mairang Nongklau constituency uba equator lingdo nongrang mentaka step ulami banit thep ikavut jong una kabenta ke election MDC arjar arpusan ha polling station Hamairang Presbyterian Academy School hakashnong mission habakren bat unang thok khubor uba equator ulapen pawe kajing sngow scam ban job ini ke election MDC na kajingwan ban support ki ba lada ujob unle khambha na kabenta ka district council ban penklanyi ki an halor ka jinglong hok long try ha ki khendau ki siap ki riti ki dustur badru banne ki kampen roy na ki scheme MDC Andi begini ke election MBC pemerintah kumpu kertong ki mak bagi penyi kali election sudon bagi cengkerbat ba nganyo hi jingjong awi ki pai ba kam kalang betai ba pun ki wan ban ai kata ka support le ban ai ka cengkesan nak ta jonga tiga mata tien kalau ayat selam seneng dulu tu ba ki babun ki support ya kata kai kau mengalah ya keleng sodong balai kampi election kai kebadan kai pengalam kalau baladang job yang ni ka election MDC kan ketika pemerintah kai kemakwa pangalek bakam hatam kalau nak pemerintah ke council ni ke bidang hak ke bat kumdu bat skam bat penklan ya ki ai apa jam ka district council kalau ke jeng hak jeng try ke jengi kita boleh siap lakukan di mustur kalau kesesyar kadar tak kiwi seperti itu kan kali kalau kita kampang dari bagi election MDC kita akan nyaman bangi kum kiret pak ya pokok jangan dikejalan ke jengi itu kertang dan bak konstitusi jangka rindia hi barok kawai kat kum kesik sedip dari ngaket tu ya ki pai-pai syong-syong jangan beli hinggap terap hi barok ba kinbi syakhamat ay dari ni kalau kita kami berkamtam bagi election MDC jadi nak liang kejangan yang ada cucu benar ni balai si kita kilap pendoy no nak liang ka MDC scheme ke bagi anak pok central itu ngilang nak ketelan balai khamba ha dia bagi sinong kita barang